Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya Wushu Association, kebadan hapok kesatri jangka Wushu Association of India, kelapin menai ke Meghalaya Wushu Championship. Ke baat puar, haka ka kendai baat po trik mentau benai he Indo Sport Hall Polo, haka bag ladan hadu saus Ngut, kibelawan punya Shim Bynta, bakin top, dikenong penyan baginong yarap, kibelawan naki kendai tli district beper-per jangka jella. Lepli kini gelempung ilek kai do MDC kemoken row ba se borwar ba, haka ka kendai trik, balapan hap perdapat do Presiden jangka Meghalaya State Olympic Association, ba John Karshiyeng, haka arpo trik unai luar arajan arposan. Ke East Khasi Hills kelio banbat ya kedan ke Meningkong, ke West Genty Hills ya kedan ke Baar, bakeri Boypat ya kedan ke Balai. Ke Jimpin Long kini gelempung, ke Long Banjir di kenong ilek kai ke Betibit, ke Ben Syah Hikai Shibnai, HMSME Training Center, kum Shibinta ke Jimpin Kre, ban Penlong ya gelempung ilek kai Hasanda, Bat Tolu, haka National Games ke Ban Selong House nam arajar arpunyo.